treatment facility. Abo aims ni dili kaisa gauna bunyi ni Ministry of Social Employment Department ni kaisa medak ada ATF addiction treatment facility sini hospital sombar ni sini ubi di sana ni ahun bagai je dokter nurse counselor এবং রোজও ডেলিভারি হরে ইমসনি ডেলিভারি ট্রেনিং খাইতো ko mo training man bakya abu je boro swab nung tongnai yakan mo songo khoni chanai khoni yakan mo songo biye nang yakan mo songo sikre nang yakan mo songo drak khana yakan mo songo bena ki selo kom nesa khai tongnai bena ganda nang jasa kono nang yakan mo songo kan kai tinara phagi treatment facility na phagi tai tinara ni office khulan ga deli no mungkin 10 tahun saja saya terserah untuk pelaku. Ini counseling menang, bukan counselor tuh. Tam kaya kanai baik kaya kanai bani tam kaya na. Soal counselor na bahan no, deliver hari training kayak tu. Nuli makere. Jadi nesa kanya, jadi nesa gross tuh bro. Ini 12 hotel mau kayak asin no gross bro. Jadi tongkos kesang tongkos anang semua. Anti kaya semua dia. Ini langsung ada baru pagi, oke jadi dapat. Pas hari yang baru no, treatment facility. Ini bikin boleh ini kacau kacau, lalu bikin mana mana. Apa lu semua, selalu kaya tuh boleh bikin shock ya. Jalan itu bikin belum bisa lihat, lu semua macam sama sih. Apa ke treatment hanya nih, jadi free dana kerang. Treatment facility free, counseling free, bikin free. Masakan saja jangan. Kirim ke hospital na. Sekarang gak bisa, kita lakukan.